Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad, tadres na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Problema kon ti kabsat ko, manipod addan iti high school. Ket panagkunak, kimaro ti kinaalas ti ugali na, gapo matlaeng ken ni mama. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Lorraine, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya ka di man ti problema, man. Saan ka manen na matagtagari? Ni Mike. Apay manen ti kapsat mo aya, adda ka di manen inaramid na? Isulakit di tinang takaw iti mapukpukaw nga alahas ko. O di damagam kan kwa na? Amok tumatla ang asan na nga klunen. Kan kanunungan ni mama. Talaga parikot lang ti ipapaay na kada kami. Apay nga minasan a disiplinain na mamam ti adim. Kaasi ka no. Day talatan ti kanayon ko amang ka ni mama. Manipod addan iti high school ni Mark. Saan nga agnakam ni Mark No saan ama ikan iti pagnakman na? Saan ka sumardeng. Aging ga saan ama ikan iti pagnakman. Sa dino tinang isaldam iti alas ko ang mapukpukaw, Mark. Nakita mo ka diya siyak tinangala. Ta sino kumapay ti sabali ang mangala iti dayjay? No saan asikalaang? Sikalaang tagtatakaw iti daytoy abalay. Lorraine, anya ka din day tapa nagsasaom iti kabsat mo. Takanunungan niyo kadimanan, mama? Ay naiha, biro kampay nga umuna sa kagpapasol. Binirok kon, mama. Ngam talaga nga awan. Katgapo tawan, siyak man ang tibabasulam. Awanan ka itibain. Ibagam no sa dino tinang isaldaam ta sa kaag. Awan amok iti alahas mo. Panawan kayo manlangan. Oh, bakitam, pimanaw manen ti kabsat mo. Kasanuno agaramid manen iti saan anasaya. Kat, basol ko ka di no makaaramid manen iti saan anasaya at kasta ka di, mama? Amom matan ti ugali ti kabsat mo. Makapanunot iti saan anasaya at no kasta ang mapagungtan. Talaga ka di asaan mon anasapulan ti birbiro ka mga alahas mo? Awanan namnamak ama sa pulak pa'y dayjay. Sigurado ka di nga iti balayo tinakapukawam? Masigurado, gayam. Ay, sayang mat dayjay. Masurunak mat ka ni mama. Iso anatibker ti pakinakam ni Mark nga garamid iti kalokwan. Gaputaam mo na akanunungan ni mama. Ay, awan pagbaliwan ti kabsat mo nukas na akanayon ter aramidan ni mamam. Day tamat nga ron ti parikot ko, Gwen. Kaya't ko ti makasurusuro nga ag-drive, manang Lorraine. Ibagaman ka ni Manong Ray, tasuruan nak nga agmaneho. Day ta kinalaing mo nga agbartag, saan abagay kun ka ti agmaneho? Ang mga no isupay ti pakadisgrasyaam. Sige na, manang. Alangan mo't nga ipalubos ko ang madisgrasya. Siyempre, agan-an nada ka. Saan, Mark? Saanak nga umanugot iti kayat mo? No saan mo kayat? Ni mama ti pangibagak. Ibagak nga agadalak nga ag-drive. Saan nakamot lang nga palubusan ni mama? Manon akwarta ti binusbus mo anagadal. Ngam awan mo't pulos nalpas mo a kurso. Para makita, uray kita kayat nakapagadalan ni mama. Apay nalubusan yun ni Mark nga agadal iti driving, mama. Adda ka di problema? Mama, amang ano iso lang ti pakadisgrasyaan na. Amo yumat anaglay nga agbartak ni Mark. Anya ka din day tanga ibagbagam. Ununa amtumot dagiti pasamak. Saan amaliklikan nga agpanunotak iti kasta, mama? Iha, nasaysaya at matlaang no makasursuro ti kabsat mo nga agmaneho. Tapno at damat makuna nga amuna. Konsentidora talaga ni mama? Bayamon, umanay maninday ta paghay-hay bladam. Kasanong harod no, dadakas ang mapasamak ka ni Mark? Saan nga minaday ta ti panunutam ahan? Anya ti ammo tayo, no isukid di ti pagbaliwan ti kabsat mo.
Panagkunam ka di, ket kabaalan ni mamam nga igatangan itilugan di kabsat mo? Naibusan ti urnong ni mama gapo ka ni Mark. Ni Mark lati ammo na. Agselselos ka kadi iti kabsat mo? Saan mat kiti? Ngam panpanunutik lang. Ano saan nga agbalbaliw? Kasanunton inton awanan ni mama. Imbag kanya ka, tada trabahok. Ni Mark ngay. Dayta lang. Isu nga itatana sa papay. Kaya't ko nga agbalbaliw kuman ni Mark. Kumusta ni Mark? Dayjay, agad-adal nga ag-drive. Apay nga taakal na at anagasam nga agad-adal nga ag-drive. Umapal nga ta ka ni Rhea. Kaya't nati agpasuro ka ni Rhea. Ngam sanak ngay manugot. Isu nga ita, pinagadal ni mama. Aging ga kadiit na kat awan trabaho ti kabsat mo? Awan ni mama ti mangmangtad iti kwartana. Adan sapay kaayan ayat na. Adda, ni Elisa. Saan pa'y lakadi nga agbalbaliw kat adan kaayan ayat na? Aywan kayam. Padasag tuman akasao ti kayan ayat na. Barang iso ti mamagbalbaliw ka ni Mark. Pabor ka kadi ti panagadal ni Mark nga agmaneho? Saan manang? Ngam ipilit naman ti kayat na. Saan mo kadi malapdan? Amin akayat na, iso ti masurot. Maakto pa yan iti relasyon mi. Saan ko maaading ko? Anusam ko madyakamsat ko, ha? Basta kanayon mo lata na palagipan. Barang mo agbalbaliw tumatlaang. Kasta mo ti kanayon ko ang araramiden, manang. Ibabaon ko pa'y ngagsapol iti trabaho na. Ng masadot samat. Adangamin ni mamayo amang mangtad iti kwartana. Gaputan na spoiled ka ni mama. Ang kasanunton no awanton ni mama. Narigat abagbagaan ni Mark, manang. Itulot ka itahan. Amok ka na bambando kay ti trabahom. Awan ka diti overtime mo? Awan. Dumagas tayo di palengke. Gumatangak iti iluto ta. Idayak balayo ngag dinner. Wen isumat ti sigud nga aramidam saan ka di? Okay, mapantangarudan han. Kaya't kumanan ang makasango ang mga damama kan ni Mark. Rumwarak bit manang. Sa di naman ang tipapanam. Kasangsangpet milaang pumanaw ka manan. Agluto ni manong mo. Saan ka na pumanaw tapno agsasabay tayo amangan? Agsumliak matlaang nga dagos. Sigurado ka? Wen. Sa di naman tipapanam aya. Mapanak lagpag na pag na. Kaya't ko lang ti agaliwaksay. Ala, mapan ka nga rudan. Agsubli ka dagos, ha? Dandanin makaluto ni Ray. Gamapay ngawan pa'y laang ni Mark. Sa dino ka nung amin, ti papanan na. Magna kanulaang mama. Agaliwaksay ka no. Urayan tayo nga rodan piit. Amangan no paawi dan day chay. O sige mama. Ngam no awan pa'y laang aging ga makaluto ni Ray. Umuna tayon ton amangan. Uray umuna kayon ton iha. Taurayak ni Mark. Aday ta kayo manan mama. Mabisinan kayo laang no urayan yun ni Mark. Sana bale iha. Tasanak pa'y amabisin. Makanton ni Mark inton sumangpet mama. Saan yun nga urayan? Oh, hello Elisa. Apay nga imawag ka? Saan kayo ko mga agong ungat, manang? Yung imawag ni Mark kanyak. Na-disgrasya ka, no? Ha? Kasano ko mama disgrasya? Pinandar na nga tilugan ni Manong Ray. Pinadas na ka, no? No kabaulan na nga i-drive. Yung naibangga tilugan. Asidag ka no laang dita balayo. Mapanyo kitaan. Tasan na makagaraw. Naipit ka no dagiti saka na. Ay na, sakit talaga ti ulo ti aramidan da dya, Mark. Sige nga rudan ading ko. Agyaman na kiti panangyawag mo. Awanan, amangan no nadadailan tilugan mo, Ray. Apay ngamin nga dakan kwa na titulbak tilugan. Naibatik lang itirabaw ti lamisaan day jay. Apay ngamin nga iwarawarayo. Anya?
Da kami pa'y kaditi akin basol, mama. No saan ko mamalakibiyang day jay Mark? Saan ko mamapasamak ti kastoy? Amoyo lang nga rudan ti ugali na. Iso akas ta ti ugali day jay nga anak yo. Tapan panuinuyan yo ti madi nga aramid na, mama. Ala, gusto day tam. Di kayo nagsubang. Darasan tayo kit ti magna. Tapno daras tayo makadanon iti ayan ni Mark. Imbaglakit din ta saan napakaruan ti saka manak ko. Naswerte akpay lang, mama. Kasta pa'y laang ti som. Kasano ti lugan a dinadaal mo? Ada ka di pagbayad mo, ha? Anya ka mo manang. Kastoy lang arudan tinapasamak kanyak. Pagong tanak pa'y. Asino tinagkunakan ka apakibiyangam ti lugan ni Ray, ha? Kunak ngamin no, kabalak nga i-drive. Kastala ang kanayo ng ti panagrasrason mo. Imbag kumamat, no kabalam abayadan dagiti madadaal mo. Iha, saan kumamot akas ta ti panagsasaom iti kabsat mo? Tanya ti kayat yung aramidag, ha, mama? Anya ka di manan ti bagam, Elisa. Adda ka di manan kalukwan ngay naramid ti kabsat ko? Manang, nakakulong ita ni Mark. Nabayag gaya man abirbirukan dagiti pulis. Taado ka no ataw ti iniskam na. Anya ka di manan day ta kalukwan ngay naramid ni Mark. Intayo iji pagbaludan itamat laang, manang. Mapanak ijay. Sige, agkukuyog tayo nga rod. Agawid aklaang, ta ipakaamok ka ni mama. Sige nga, Rodan, manang. Bye. Bye, Elisa. Makita yu ita, tiba nagtika na ayon apa nang isaksakit yu ka ni Mark, mama? Tulungan ta ko matikabsat mo, anak ko. Bay, anyo nga ikaro na ija pagbaludan tinagbasulan na, mama? Saan mabalin, iha? Tulungam tikabsat mo tapno makarwar. Tapno anya, mama? Tapno saan amabutan nga garamid iti kalukwan? Gaputa muna asaan yu amatiis no mabalod? Awan pa nang isakit mo iti kabsat mo no kasta. Da kayo ti awan pa nang isakit na kankwa na, mama. Nupudno nga ipatpatag yun ni Mark. Sursurwan yung hagbalbaliw. Kasanong tulaangan ni Mark ngawan kayon ton? Diyak lakit di maarami dagiti aramidan yu kankwa na, mama. Anyan to tibiyag na no awan kayon, akanayo na mangisaksakit kankwa na. Lorraine, iha. Agbalaw kayo kumamatan, mama. Huston, day tapan ng kanunong yu iti madi nga aramid ni Mark. Naimbagtada kayon, mama. Manang Lorraine. Tulungan da kumamakarwar. Diyak kayat ti agna dito pagbaludan. Apay nga rod nagaramid ka iti kalukwan no saan mo akayat ti mabalod. Diyak matamo matuntunan dak gayam. No kasta, anusam ti agyan dito'y pagbaludan. Kasta ti ibagam, tawan pa nang isakit mo kanyak akabsat mo. Mama, tulungan da kumamakarwar dito'y pagbaludan. Pasensya kan, iho. Ngam husto ni manang mo. Mama, apay akasta kayo matan. Saan kayo ka di amaasi kanyak? Rumbang laang agnakam kamatan, iho. Kasanukan tulaangan no awan akon. Nakakaasin ton tibiyag mo, no di ka pa'y agbalbaliw. No saan na ka ngay kan iti pagnak, ma'am? Saan mo amaamiris dagiti kamalim? Iso nga agyan ka dito'y pagbaludan, kat ikarom tinagbasulam. Barang maamiris mo dagiti madingar aramidam. Mama, saan? Diyak kaya ti agyan dito'y pagbaludan. Tulungan da kuma. Pasensya kan, iho. Ngam saan ka matulungan. Ti aramidam kiti, agsingsingpet ka dito'y pagbaludan. Agingga ita, at dapay lang iti pagbaludan ti kabsat ko, Mr. Lonely. Ket sapay la kumata makaamirisan iti mabiit. To'y pagayam mo, Lorraine. Agyaman pagayam Lorraine iti dito apakasaritaam. Ket ti makunak, husto ti inaramid yo. Tano saan yung nga ikan iti pagnakman ti kabsat yo, ulit-ulitan na laeng dagiti madi nga aramid na. Nasaysayatan nga adda iti uneg ti pagbaludan, ngem ti adda iti ruwar, apuro sakit ti ulo ti ipapaay na. Ket sapay la kumangarod, ta makaamiris tumutlaeng ti kabsat mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod.
Ti pagama nagpailinged itinagan a Lorraine. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.